akasema hiyo yote pasa grafe, yaani maandiko yote unapoyasoma yana kazi moja tu. Kazi ya yale maandiko ni kukupa wokovu, na wokovu unaipata katika imani ndani ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Haya maandiko yana mission tatu kubwa sana. Haleluya. Yana kazi kubwa sana. Uisome kwa Kiswahili tupate kuitaja moja moja. All the scriptures is given by God. 16 hiyo Timotheo katika haki. Kwa nini hivi vipengele vitatu? 17 inatuambia ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kitu ambacho nataka tujifunze katika mistari tatu kwa ufupi ni kusema kazi ya maandiko ya Biblia inakuja kutufundisha kumjua Yesu Kristo. Hatujajifunza Biblia ili tukujue wewe au tumjue mtu. Atutumie maandiko ya Biblia kwa kumjua askofu au mtume au mchungaji. Tunatumia Biblia, tunajifunza Biblia ili tumjue Yesu. Sababu Biblia ni ushuhuda wa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na Yesu tunaona kazi yake katika kitabu cha Mathayo 1:21. Kwa nini tumfuate Yesu? Kwa nini yeye ndo anakuwa njia? Tuone mishoni yake. Mathayo 1:21. Naye atazaa mwana, utamuita jina lake Yesu. Huyo Yesu anapokuja, anakuja ili aokoe watu wake. Kazi ya maandiko ya Biblia ni ya kukuelekeza kwa Yesu, ili unapokutana na Yesu apate kukuokoa. Sasa tuna jambo la kusitikiza, linaleta sikitiko. Leo tunatumia Biblia kama kifaa cha biashara. Tunatumia Biblia kama kifaa cha kupata ndoa tu basi. Inakuwa kifaa cha wala hawafanikiwe kuzaa wapate watoto. Inakuwa kifaa cha watu waitumie biashara yao ziendelee. Tunajifunza Biblia ili ituelekeze kwa huyu mtu anaitwa Yesu, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Sababu ni yeye ndo anakuja kutuokoa. Kuna siku nilikuwa nafanya meditation. Kuna kitabu kimoja nilikuwa naandika.